Saking catus pakem. 1, 2, 3. Surien dhuwur nggih, kanggo lemu surien. 1. Lanjut lemu ampun putaran. Nggih, makin sambung. Lanjut terus. Awas penonton di belakang daun-daunnya melalon. Zurin. How do you travel with motor? Payungnya ya, sudah. Oh, nak menjepit. Ini payung besar.
Alon, maju mah, alon. Kau penonton yang di pinggir mah.
Нет, не он, это маленькое что-то.